it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it. Technologic. 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 Ok, dau drumul la forță! Pentru 20 Xibit! Asta e 60! 1.7 Xibit! Hai să vedem timpul! 10 Felicitări! Prima mașină tracție în față de 10 secunde! Bravo, Valori! Între timp, Sis, care a și preparat această mașină, iar CZR-ul e condus chiar de CZR-ul. Pilot automat, 5 secunde. Haideți să ne aplaudăm pentru Laurul, nouă de viață! Cred că vine din spate, în schimb, Laur! 10-9! Aplauze pentru mai avem multe surprize pentru voi, vă așteptăm și pe mine. Deține acest ursuleț. Corsa 2.0 aspirat în Bulgaria, care are record de 11.4. Din nou a venit CSR-ul cu Aventador. 700 de cai stop, mașină 10.6 este cel mai bun timp. Mașina de Bulgaria, Corsa de Bulgaria.